Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğanlar, Kırgızstanlıklar, barыңızlarga жараткан Allah Taala'nın тынчтыгы, salamı, merimi, rayımı, jana berekesi olsun. Çındığında Allah Taala'nın nimetleri esebi yok. Sizlerge, bizlerge, бүткүл alamda insanlarga bergen nimetin esebi yok. Ve in ta'uddu ni'metallah la tuhsuha. Allah'ın bir nimetin sanasaňar eseptep bütpeysiňer. Sizlerge kança jakşylygy var, kança faydası, danışmanlığı var. Şul жерден elhamdülillah Allah Taala'nın bizi kindik kanыбызды Kırgızstanda jaratyptır. Mınday keremettүү jer kaysyl жерден tabas? Eller Şveýçariýaga salıştırat. Jok, Şveýçariýa o jolda ele kalat. Allah Taala'm elhamdülillah elimizdin peyline, meyman dostluğuna, ata babalarımızdan uşunday asıl, taza ekendigine karap tur Allah Taala'm bun bardı Allah'ın kaloosu menen tuğandar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Alam nec'alil arda mihada vel jibala awtada." Biz emne sizler üçün жерди töşöp, töşönçü kılıp, üstünden basıp, egin ayday turgan, tüz kılıp bermedikmi deyt. Jana toğolordu mık kılıp kagıp bermedikmi deyt. Buna askazonu karagılar. Bul askazonu emne degen keremet. Allah Subhanahu ve Teala mınake. Biz hazır bul Nokat rayonundabız. Nokat rayonunun Karakoy mınake zapovedniginde. Bunday elhamdülillah koğuz жерler albatta Kırgızstanda dagы köp. Biroq oşolordan eң bir teң kalbagan, ötse ötöt biroq kem kalbagan. Mına uşunday elhamdülillah Nokattın çıraylı жерinde Allah Taala nasip kılgan eken bir tuğandarыбыз menen, dostlarыбыз menen, inilerimiz menen, damınalarыбыз menen mına tunuk inimiz Atay çakırgan eken. Kudaga şükür mınake gelip oturabız, Atabek inimiz jana başkalar bardığı. Allah Taala'ga şükür kılaylı dep. Ataylı toğga çıkıp Allah'ın kudretinin belgilerin, nimetlerin görüp, жүрөгү sezip, dagı bir mındaç aytanlar, duh alıp, toğday bolsun deyt goz oğlum. Ya, mınake oşonday kudum Allah Subhanahu wa Taala elimizdin darajasın, dengelin, Allah Subhanahu wa Taala şu toğday biyik kılsın. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala barыбызга den soluk, imandu, ıntımaktu, rayımdu jaşa versin. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Gelinizler, es alıp getinizler. Maşallah, maşallah. Keremet. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatlı mekendeşler, Kırgızstanlıklar, Müslüman bir tuğanlar. Uşunday Kırgızstanda keremettүү жерlerinin biri, eң koğuz sıymıktana turgan, suktana turgan жерlerinin biri Oş oblasının Nokat rayonunun Karakoy zapovednigi jayloosu dep aytsak bolot. Karаңызчы, Allah Subhanahu wa Taala'nın kanday nimetleri biz Atay şu жерге çıkıp gelgenimizin sebebi şu. Allah'ın nimetlerine bir şükür kılayla, iyilikке жетүү üçün, razıçılığın tabu üçün, kudretine tam verip,
жаратканга баш ийип жашаш үчүн. Эми ушул жерде бир 2-3 сурана турган нерселер бар. Биздин биринчиден биздин элибиздин акысы, андан кийин бүткүл дүйнөдөгү туристтердин акысы. Ушул жерге келип, алхамдулилла, жакшы эс алып, жакшы намаз окуп, жакшы үй бүлө бала чака менен каза кармак, мынакей жаратылышты сактоо ыймандан бул дагы. Мекенди сүйүү ыймандан, тазалык бул ыймандан. Ошон үчүн ушундай жерлерге келип, бир инвестиция кыла турган болсок, өзүбүзгө да, элибизге да, туристтерге дагы жакшы ыңгайлуу шарттар түзүп бере турган болсок, биз ушуну кандай десем, меймандостукта, тазалыкта, жана ушул ыңгайлуу шарттар түзүп берүүдө үлгү боло турган болсок, Кудай кааласа бүткүл дүйнө суктанат. Эң негизи ыйман, жакшы адеп ахлак менен конокторду тосуп, жакшы узата турган болсок. Ушундай жерлерге алхамдулилlah Алла Таала баарыбызга эс алып, Алла Таалага шүгүр кылганга Аллахым өзү баарыбызга жардам берсин.